Ания дайдайылы бұтын, алағаркан тетегеркен алтанар аздал бардамытын. Жерекен ойу күрдік жергел житен түстіғіне, әрек кестігетен күнан әғіл житен кейттіғіне. Суруга бичиге суох былыргы сахалар төрүттерин, устарын, кантан келбиттерин, кайдах олоксион испиттерин археологическа хагылартан эре билебит. Археология ден үхін омық болбаққа чақчы тутан қабан утары унар дакастабылдақ бәйте туынан сүдін ауықа. Археология ден греческейттен археос, олебетер древний, былыргы ден солталақ. Оттон логос ден учение, үйрети ден. Оюлақты шөйбай. Графика же. Ох. Түгі? Атпат. Ат тұрар. Мен кәлербін көйті өппір. Көрін бі? Масты өппі таппы күтіруге бітті. Амбастан бұл манныға бігі көрөбіт. Бастан қарыя дұди хана өппі толақтаны ат тұра. Уже бәті сенсация бұллайды. Чоқ кәй манны күргүйдақ туысы хет. Мен үйді бәппін қолыбыры. Жа, маннык, арыйылар маннык оңа бұллалды. Урут орны каджатан уралдар тугу барыты. Колору оқтақ болланы оғын алжаталар, батастақ болланы, орығын тебетін емті тұппып болалар. Қолы бұра жораны енеме емті тұппып болалар. Бұяң басы батын дем болы, бұяңа қалын дем, ортадыйдығы. Археологическая қағылары бұ үлі сағаланыды әрі. Салғы діріннік тінчиен цылықтан да кастан үйреті ирденер. Сүрін сыл, қағылартан көстібіт материал қай кемге сығаннағын, қайдақ өскәйбетін, селігі мұтуға қантан тардылағын бұхары. Оны оқа ұшунайдар тугу бартын сынайын көрелдер. Өңі, бұхыта, туақтан оңғылуыта, оны ахан тоғы чуалан бұсырттан көстібіте әмие ороллақ. Былыр гыттан бақаңыла сұлуға сақалар оттан амбастан олық сұйбыт төлбелен олар бісіндері. Олығын бұманна ұры тұрыққыттан, стрелап сағаттан, олата 1900 сыллар хаңаларыттан бұл сірге археологическай қағылар бар біттары. Ол егер қолауыра Гаврил Васильевич Ксенофонтов 30 сылларда қаманна ме қаспыта. Онтан биге салғы үйретті бит, онна оттан бұл кудуғы кәлен көрен баран манна бұлырғы көмейлер оманларым болан мұт, оны үйретті бит, тінчие бит. Бұл манна тұқырытчы тұттан кейхетар кейі күсті біте. Итіннік көмейлер инхан трейхінейдер, тоди тақыны Прибайкалияға, оны Забайкалияға 490 үйлерге балдар. Бұлырғы түрк, монгол, қалабыра, хериге хүлден, әбетер бұлту хүлден, кені оттанар атынан аян берке бұллады, үңірға төбетін уран ұтуя. Олата, бейгі бұл сақалар бұлырғы бүгілер бет, түріттер бет. Ол ұнара Прибайкалияттан иджек әлбет бұл сердері болынсы. Өлбік дейіні онлық қарайы. Оны жасақалар бейген ар кен тұтта бітті. Бұл қантан қаннақын, туақтан түріттәқін дейін бейген ары еті біт. Бұл информацияны, бұл көмүйіні археологическай үйреті әрі берер. Оның механа бар етені сақа, күддік сақабын диркехи олық қайыннады, өйденнады. Оны бейгейлі бітігер. Тоқтаны эпикадлы эми жоғынақтық сығаннағыларғар мен бағар еметер. Жукускайттан 19 километрдәк күністері түннері нерелән ағар Покровскайдыр трассаңерінен 500 сыл анырат түгер сақалар жорғаттыры қорсуннара бастығынан сол телен бұманны келен олық сұйбыттар. Саңа кәлбет жон бұғытынан чопчу бағылыр улахан сире ота соқ болан тута улақ сирүдігер түйрақтарын түйербіттер. Делаға да бұлырғыттан ұру ыраға учугаға үчүгейден этеллер. Ол дәхін бұйыңер бұлырғы көмүйлер әлбәқтер.
Былыргы көмүйлер. Холобра бу эрдетеңи кулун атак культурата. Он төрдү, сон бехи, сон алтыс бары арый бу аллара намга хедне аталдар. Тога бу былыргы жоннор бу маннык кадаре кырдалга чара сирге көмөллөр идетакка механа барманнык амбастан он бехи сон алтыс үйега хаңа келен кинер олок суяллар. Хаңа культура үескенер кеме он төрдү сон алтыс үйе. Көрөгөт бу уруккута манна уу бар болунсып. Онон манна уу үрдүгер. Холобра бу кырдал кирге кинер былыр көмөллөр. Урудата билингин даганы ити хакалар этеллерди. Кал жайга тахары ди. Онта кенники көмүлөр. Онаксыз, онтоксыз үйелер бары үйе хирге хаталдар. Холобра бу манна атбыран ден хирге барта онаксыз үйе көмүлөр. Дейти барыта били бисиддә хваттах жоннар. Ага уһунан көмүлләлләр. Мыраңга үйе күстүлә хирге. Бу тахынан холобра бахараллар жактар битерип кихитин. Она ахан бу жактар хаста доголому деген дем бахараллар. Еркеге булакта. Жастар кене Түгүрүк болар. Ите прямоугольный көне болар. Булуллубутун уақтары барыта антропологическая, уаны медицинская анализка бараллар. Он, получается, лежал в состоявшейся воде. Судебная медицинская экспертиза бюрота гуманитарный чинчи институтын көтөлөләбиттері балайдата. Көстебітің уақтары антропологическая чинчилерін бастығы түміктері манна оңғылар. Всех интересует сразу, да, мужчина или женщина. Конечно, в этом плане большую диагностическую значимость несут кости черепа и кости таза. Хотя каждая косточка, по сути, имеет свои половые различия, но визуально, если смотреть, например, даже на тот же череп, который здесь представлен, несмотря на то, что очень сильно разрушена лицевая часть, как правило, это объяснимо хрупкостью этих и тонкостью этих костей, которые в первую очередь разрушаются. Тем не менее, на первый взгляд, вот мое личное мнение, что это все-таки череп мужчины. Информативный такой признак в нижней челюсти, да, это угол ветви, приближенный к прямому, и расхождение все-таки суставных отростков в стороны. Мы видим хорошо выраженные надбровные дуги, да, и вот несмотря на то, что это не совсем классический вот внешне мужской череп, можно объяснить все-таки расовыми принадлежностями. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными, потому что в зависимости от расы. Но почему я сказала, что это все-таки мужской, потому что я еще посмотрела на тазовые кости, несмотря на то, что они разрушены, их очень сложно восстановить, и часть костей информативных отсутствует, тем не менее очень хорошо видно крестец. И вот крестец, он короткий, он широкий и очень сильно загнут кнутри, это опять-таки же признак принадлежности мужскому скелету. Кроме того, вот мы можем сразу даже по внешним признакам посмотреть по степени облитерации, то есть заращения швов, что это череп однозначно принадлежит взрослому человеку. И если в совокупе вот так вот бегло оцениться степенью стираемости зубов с обнажением вот денсина, да, и довольно-таки значительным уже стиранием коронок, то можно сказать, что возраст этого скелета свыше 40-45 лет. Он барытын үйретен бараннар, он оғыр дүйінін реконструкцион берелер. Он это самое главное, кини антропологической черталарын яллар. Холобра монгольские черты или какие-то европейские, былырғы европоидный черталах болын сөбді. Онна боң уақтарынан барытын позвоночниктарын үйретен бараннар. Даже бихеха этеллер бу. Кини урут тугунан элдибитен, олабра, онна тугунан жарактаммытын. Тихинен бахаралдар бу кихи тугунан ахырын. Асака бихигейти бир атласовской один день кихини пыптынар ыс ыстыры битти. Олихен ол тистере маннык алылан халбыттар ден. Олабра хонну кыра кытта тиетеллер. Генетический анализка баренсеп. Очана ДНК-та бахараллар. Онан холовра бу уңуах тоқтөлгәддәгән бәх информацияны җәһәттер. Бу нене саха генетиктері былыргы өтеяғы археологический қағыларға лоғыран анализ оңырбыттар. Ол түмігінен біленгі сақа әржөнін ағуған бірғанлара. Балтара тығынча сыл аннара түгер олыры сыл жыбыт бір кейттен ұжырдақтырын ұян тураллар.
Беги кинетиктер бут бар йыллара Франция чинчиячтарын кытта бир стемнях болан тагыста. Ол курдук Монголия хотут түгер 2 сүйетеяғы хуннар кемнеринеяғы курганарга көстүбүт жон тыынкалара сахларга чугас. Бир маннык сабагалаахыны былыргы төрүттербит улуу хуннар кытта стемняхтар диен саха биллер ученая Гаврил Васильевич Ксенофонтов өссө 1930 сыллардааққа ыян турардақ. Бу туғытунан өліөқімеға улахан сәгіленнәқ ден серге археологическай қағылартан көстүбіт 2-4 сүйетеяғы қуыннар сағанағы материаллар туғылулар. Ол күрдік ұшу Қытай манияттара. Өттік семағар майгынныр 2 сылғы төбеліғ мосын оғық, мосын оғыстыр, оғса, оғыс оңуаға бұлылы бұттыра. Ол кемтен сағалан сыя, аттақ, көз бистер, сақа сергер кыралан өтін кирен спиттер. Онтон салғы оны сүйеттен түр монгол төрүттерін балысқанны келилері сағаламыд. Более маннакети подробной толору бияха тугу анализи ол Тюменге, лаборатория антропологии оңырар. Генетический анализ тарга Францияны көттөлі либет, Версальский университет, он чағыл болла. Хоробын махан барытыны мен хомуен ұлықпыт, оны радиоуглеродный анализ кегітабыт. Олата бұл маханан бұл қас сыллағы, қас үйетәгі көмүй боларын уже бұхаралылар. Оны біге қастаны датаны лағатыбыт, қолабыран Новосибирскайға ұйтабыт. 2 серманна Идбеттон уверетер институт камионлық лаборатория бар. 3 лаборатория бұд Америкаға штат Аризона университеті ғырытабыт. Олата биһиги бу бир көмүйүнү үйретер битигер. Тохта сүрдәх, элбәх, атын, чинчиер научный институттары, лабораториялары гытта. Тохтаны сүрдәх онан бир көмүйгө. Хлоритип барытын толору үйретен анализы оңотторуга, кырата 1-2 жылнады. Онна бу маны олох улахан үберейер. Барыта валютаннан. Ана туран холобра ити Тимирдәк боллана, биги рентгено-спектральный анализ итабыт, физико-химический анализ. Алмаз онна күнді металл геологиядан институтугар темир составын бартын чинчеллер. Онуақай физико-химический анализ лабораториятыгар анығы технологиянан тута сиранныгар қасеме үйелер тухары жапталғанын сыппыт қанның бағарар элемені бұхарар қықтақтыр. Это такое нагрудное панно. Фрагмент нагрудного панно, очень интересная деталь, которая состоит из кожаной основы и вот таких металлических бляшек, нашивок. И вот благодаря рентгеноспектральному анализу мы установили это оловянно-свинцовый сплав на основе меди. Она была вот такого немножко зеленоватого цвета, но она была ярче. И сейчас вот приходим к такому выводу, что, скорее всего, это все-таки детали, вещи привозные. Не местного изготовления, а привозные. Вероятно, при жизни, когда это все было только, как говорится, сделано, изготовлено, это смотрелось, конечно, очень красиво. К сожалению, когда мы извлекаем материал из земли, и при контакте с кислородом происходят очень сильные изменения. То есть для археологического материала это, конечно, стрессовая ситуация, шоковая ситуация. Он начинает разрушаться. Значит, была археологическая деталь. Предполагалось, что она из бронзы, но она была покрыта чем-то. В этом образце, в данном, смотрите, фосфор, кальций, железо, цинк, олово, свинец. Ой, и ртути очень много. На основании этого анализа мы можем потом проводить какие-то историко-культурные параллели. Даже можем определить, в принципе, источник, откуда это изделие к нам прибыло. Привозное это или местного мастера эта работа. Можем даже так определить. Ну вот, например, вот здесь у нас находятся материалы атласовского погребения. Это погребение 17 века, уникальное погребение. Когда мы вот впервые увидели детали головного убора, женского, это женское погребение, женского головного убора, нас вот удивило позолота, и мы задались вопросом, золото это или это бронза. И вот благодаря проведенной исследовательской работе мы выяснили, что все-таки это бронза.
А вот эта вот тоже деталь, она составная у нас, видите, она вот такая вот получается, да, эта деталь. И вот эта трубочка специальная, подставка для плюмажа. Здесь либо перья, либо конский волос, что-то такое сюда вставлялось для украшения. Ну, вот такое кольцо, серьга, вернее, в виде знака вопроса. Вот она очень интересна, потому что здесь, видите, металлическое, внешний каркас металлический, а внутри находится костяная сердцевина. Аналогов вот мы не нашли. Жоннор бийгиттен үксигер италлара, хиге хаддак бу көрөгө түйдие. Бу маннами верахнада ордук көмүнү биһиги күһүн көрдүбүт. От кагдарый бытын кеннеттер. Холабра чона кини боле контурна таккар. Хеп. Онна били ото иген ары когрым түйен били көстер. Обычно бу маннык көмү иини намана хасырда күн таккыта. Эбетер киеhe күн кирите били күлүк болан көстер. Кие онан көрөр. 125. Тас. Оны ите билеген наука сайдан георадар дем бар болла. Ол георадарынан холабра билеген уже бу проекцияң оттырылдар. Холабра специальный сардангалар аллара түйерелер. Онна аллара туахытарын уже оманын көддірілер, контурын. Бу кудук бестен памятникка келен турабыт. Гуманитарный Чинчи институтын аспираннара, онны Хотугулу Элинги федеральный университет устудионнара профессор Розалин Кентьевна Бравина салыйтынан қаңла сергер бұлырғы көмілер омағынырын болан үйреті Чинчия сылжаллар. Олар абсолютно бейгіне кетер виделдер, бабылы. Битта хатчета хуа, на голом энтузиазме. Уға сформируйся бол бұт кейді уже. Төбеті хуақ, төбетін онныгар икі тарқаны ғырбыттар. Гиденнеке жаған бастан бейгі төбесті бит. Явно ритуальная, да? Ритуалда ечері. Онтан оңоғынан манны қылықта таққа оңоға чарас. Олады бұл улахан еркехеген бұл батақ құрдық. Эбетер жақтар, эбетер ата подросток оғы. Эдер кехек құрдық. Онтан талғы қахан барды бұд. Онтан аллара, 30 сантиметр аллара улахан қорып тағыста, кейім аға. Ол атағар аны тордуя бар. Туас тордуяға кығыл оғы умақтарын симпиттер. Бұл манна елан ұрын ағалың. Во. Вот так же было. Ага, так было. Тут вот так вот голова. Вот эти вот кусочки. Сулан кәгебітті. Денис өйдетің бітті. Бересту берем. Ага, хорошо. Для анализа. Руками не трогать. Длина сколько? 183. 176. Вторая. Оюлақты, доқтақты көрінер. Әлгетіне. Может, туда дерево было, это древо жизни? Аны хору пехигер манюгар кылжылах, аны быкыл кылжыта саха кылгы бихи булар кылжыбытыттан олагатын тоқтанамчы багай хеп онна иккетебелер ат кергеллер, оролар баллар эми кихитер. Онотон билигин итини бихи барытын антропология көддөрөк бүтүннады. Олабра кинер бахаралдар, бу эркеги ду жактарды. Оны қолабырол кілдетінен, оны оролар балдарынан хылықта таққа, отахин жақтар дияққа хөберері анатомическай қолабыра тағын ұңуаға еген қадәрі еркеге күттік. Наука енніндекі баран ер. Анығы үйеға археология атын естественно наукалар немаларын қолбу тутан сайдар. Радиоуглеродный анализ, антропологической, генетической, физико-химической, онтон да атын чинчилері ұталылар.
Бұдан өйтеағы оңақтары чөлгөр түйерен отчылырғы бүгілері бүт тугу аhaan таңнан олар бұттарын, туа жырықтақтарын бартын көрдірелер. Қолыбыра бұ 500-600 сыл анырат түйер олыры сылжыбы жону жүхінлерін бодолырын ойулан тағар бұттарын сөға көріғін. Onun salgı bu kuğduk sirger köstübüt qazdı kehlak kömü emiye salgı çinçiyliqtaq. Tuğtan ölbüttere, toğa çömçüköte suğuy, bir iğne toğa qastaki hükümüllü büdü. Biligin barıda toğa yeni itiga sılıqtağın ere bar. İğne qazdakihini qarayı tuğunan bir sabağlağın. Tığınçı hette 169 sıllaqa Iraqtağı Voyevodskaya administrasiyata ırı tarğanırgır türöt bolar diyen arağastağını bobar tuğunan Uraq taharbıd. Матаңа сирге кистен христианскай тагал киритин гытта эмеси бестех. Бу нене байыттан жыдыңыттан уратыды суох бары көмүллеллери. Арай оюттар эре араңастыналлара. Onu dağаны бу онақсы сүйеттен эме көмөн кирен бар быттар. Қолыбыра ол сағана олыры сылжыбыт, атырбыт, сурағарбыт, болугур айыта, кені тая кыпчытын уус ойун ие бордарыгар угуллы буттара. Сақаларга билигинде кеһи соһуя истер сердері томнара баалар. Бу судургута суох берт устук итегал интерехи тардара саарбага суох. Bir hamay улахан интерехини көмү ите катастагар булдубут. Итинне урут королор олор буттара. Аны ите биле краевет берюскин кинигететна хайбак бу королор олар урут кехини туаска көмөллөрү туаска суулаан диен оннук көмүйлөр холор ите Korollar olur bizdirger kanalaska dağını, mine kanalaska dağını bulurlar dururlar diye. Onlar eri nauşna bu kahan dağını manlık göstelik edi. Üs kostuğunan habıllı bükki gitar. Anı hıdara nahan tirihini hirayına numsu urbuttar. Anı tebetinen bullağına ilindeki olata tangnarı kömpütter. Onunla bu kehiyottan tuğar emin tuğağa ukputmanlara tuğaq muğaz demək, tuğarı bilgin ötten halkı verete hüccebet aha kappar humka egin ballar. Ondan çeyiti barıda tuğu dinli kömpütleri korba huqti. Saqa Franzuska ekspedisiyaga birinci toput itinleme üleleher. Ondan mi toxtan tirihini kömüler göndüler. Bu manna elbette hilak kömür köhünnek, hatta kini bir kömpütleri. Onna uraha bığın kaptahınları hep bu erkinekinanlar. Onna bıhaganan bıha satanlar kıra turur oyunu onlar bittar. Onna at. Etice saka eddeten historiyetigar ambastan bu kangalas sirger itinne koyular köhünnüle. Қаңлы сұлуғығар бар аддабан мұранынан ажас бұлырғы бүлілер сол барар. Олеген маны қиясыттар қасымы өйтәғі бұлырғы көмілер историческай наушны интерехи тардаллар. Аппыт мұран үрдігер ғытар. Деренге чачас, олыс чачас, сүрбетчейін сантиметр күрдік. Хенілі бітат. Араға иті қол жүгаты астан, ем бараннар оңуғын көмпüттер бұғлақ. Нағын тірехін ейді. Анатомический порядок нарушен декап. ТВТ отдельно, атын оңоқтар отдельно аталар, перемешку. Аты серге даны көмөллөр, араңастылдар даны былыр. Аттақ көмілер сүнінен түйір омуқтары бір этническай белелерін бұғытынан сыналанар. Қол жүгі денаттан, ыңырдан, семен, түйір таққа тие көмілер ұрыт син көстен туралар. Сора қартығар қол жүгі ат болбаққа, аңырда сеттен баран көмпіт оңоқтара әме көсті өтчі. Onun bu аттақ көмүйі қанны көріңе солтыта өсі да үйертелілектәқ. Основной тох находка вот был у меня вот в бар. Тох оңоқтан оғылы тарах. Пока конкретно туада әтер тох оқ, үйреті әджауд. Аққай инигер ғытареті аттығар. Бұл нүр болуғығар күндәден әхілегер болуы ұтыңуға. Опсайынан кыылы сүйіні кеһи курдук серден көмүлөр сидактик де боллар көстөллөр. Бу тоос чабыжактак, ол тоос чабыжак эгер угулдан көмүлдү бидете. Бастан бихи кихим уга жанап. Тоок боллана курганнагы хиринен
улахан бай 4 метр кенген мындык улахан тух обытлар над могильное сооружение да. Онда көрөлөмөт маханын каандын көстөлүктө ондук көмү 19 сүйө халыныты я 16 сүйө бүтүтө 19 сүйө халыныты былыргы туара эбирет болгон хеп сертум холобур коту абагалар дем балдажы быгырга багалары олорго болданы сертум быгытнын ыты тух керекканын берилдер эбит былыр хакылар холобур пока көрдөккө көндөрү тан кыртык ураты огус курдук оны боллана биги Германияга радиоуглеродный он палеозоологический анализ катарыжабыт. Он угол морфологиятын, кандык породатын эң бардын баарын биректирбеге. Бу нирболугар оёгостуму денерге болдут көмү сопроводительный инвентарьда. Көрөгү кудуна бай көмүете, онак сүзүйүнө хагына кайра бай улхан кинески кенин булак. Хамай мындык уратата ген курдагаты. Кур нахага ятты көстөр сагыр көмүтүгер. Бу холобур бихи практика бутыгер бу 2 сере случай да. Вышивкалар мытты каппар умкалахтын. Эрки онаксы сүйтне эркидин таңан реконструкцияларга үшөй бай материал дейхай. Бу кур болланы алттан кергелле бу хататта алдыратыгар. Бу табага игнуктарган алда. Умка бу ханун фрагмент хатар. Онна бу оностордо темир. Онда бу саадаган ийлинер курддардын темирдери аталар бу. Онан же биһиги үлебит үтү курдук билген бастанута биһиги сабагалыыбыт. Онтон тохтаны элбек анализтер үретилли битирин кеннаханы кырбы харыга келебит.